INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan channel in lo clear thina wangin kan lo me voin February ni thum ania Myanmar ram chung boina bok hi clear ho le phot teng u voina Myanmar ram chung mun rang ranga thil khleng langsar zual kan ngai thau le don nia chumi ma in Myanmar ram boya wanga ral tlan te chungchanga Sailulak Village Council Thuchhuah hi kanan chiar sakange kan riat angin Myanmar ram boina chuan zual lam apan zela mi puiten democracy tundin tumin thei to pan chhuah meka har satna le mang anna namen lovina muak mek bok he hun har sa tlan sana kan zauna thlak puiten kan khuwa Sailula kan ron panani chuan Sailula Village Council le mi puite chuan an thlawang hovin duat takle sarkar in kai hroina zom chungin kan lo kuang ko anga Intihhlum taka lo dong songin antan kan thi thei sang ber thamuang taka an khosak na tur kan ngai tu sak don ani ti in Thuchhuah an siama Village Council President Mizo Chanan ming assign nanani rengun lamatang hian tun tumpo bulin tran le phot teng u kong zo awanga an mi man tak te chhuah tura vadil turin tukin khan in sein jail ma ngoi renga thuwa hun man antuma mase chu po chu antiman mumal lo ngoi renga thuwa hun mang tura anin buat sai mek lain police an lo thleng ve nga la antidar tavekani san chong lama chuan kong zo te hi police lamin tear gas mangin mi an then sang le hloma chundo kong puidunga civil mi te le police anin chaina sale hle bok police lampo hi an nger treu sot viau mai ni na langa san chong lama mi an ti dar nu po hian ko thler peng tina an kwal zak zak mai ani Chanchinthar road lama po anin na sa hle bok security lam hian mi an ren lo sot viau emani tuna in ti trap vak du su ti te in an mi man te an vo hlom nia soyani a sipai du lova kong zo zinga mi enge mozat an man nia soyani Chanchinthar road lama po hian chohmalam khan ani ne epna sa hleya police lam hian tear gas le pok theithil mangin an beya mi puilam po hian tong potol son mai chu an tumbik chuang lo chohmalama hian police lam hian mi som ni vel an man to nia soyani rengun kho puilai li lam pan sudan lama po an jinoi le bok dar som pakhat chhovel khan mi zani vel man an ni to nia soyani nge mi pui ponin tender ta a hetia police le civil mi anin apply hian Anoratra Street kila tower pakhata chuan silai keng civil thuama in thuam an mo nge ni takita lama po thalai rual sing chuang te meu an phone khom boka heng mi te hi police lam hian no dar tumin tear gas de puak thei thil tenen an beyani an not dar thei don thina ma sen ti hlei thei bik lo takita lama hian hliam te naw deu nei an omna a ngai tu an lo nia soyani man tok an lo hlo bok tukin lama tang khan in sing boruak hi atang chawang renga in sing main road a hian security an bei ngot hle silai te pon met puak le nual nia soyani in sin lam hi police an call rong le de uviu nia soyani bok tukin lampo hian an kong pui main road taka chuan kong zo in an kal theilo nia soyani nizan lam zana internet a to patang khan kong pui dunga police civil thuama in belte motor te le security motor ne na vak an tam hle nia soyani torch light mangin in tinan ka kwal na sa hle bok in sena an local bazar pui berle zel bulve langoi renga thu CDM thop tu railway thok tu te po tok fanga police nan not dar le a chuti chungchon mi pui lampo hen latlom lo hle veng then khachu police lu thailo turin an lo dang ve hialani thu nei na pong lak tu sipai lam hian police te chu mathea mangin mi pui anti dar thina mase democracy ta na ding thalai rolan tam hle sanchong lama po hian jingdar som chhovel khan police in not dar vek ma se tarkar khat tak ngial pon ngak chuak thei bik lo spring revolution chuan ma ala zelani sanchong muna po hian thalai rual an ma khwa ti eng tur le nakina an naw te ho khowela en moi thei beisaya pung khom hi an thatnem le to a han no dar mai theilo khopana sa in an pung khom le to ni rengunang bokin mandalay phakan michina le khopui mun ranga spring revolution hi an lakal pui zel
rengun khopuya chau tada lampo aboi khop mai mi pui kong zo hi security lamin an not dara trum ni zet be pui thakin an notani chau tada lama hian kum upalam deu nu pakhat le thalai deu mi pali an vain mi panga an mana an vorhep bokani pan sudan lama po atum ni na tan tear gas te mangin mian not dat le bok Mandalay khopuya voina kong zo boina chuan thi le hliam anom le nual mai tukin khan highway number somriat pali le number somthum in to na bor vela sipai dal tu te anin hor khom le a hei hi sipai le police nan then dara hetia an no dar na lama mi pa pakhat le mei chi pakhat chuan silai mu tuarin anom na mun an boral nga lani heng mi te hi ko miu 9 lin kom somthum pakomi le ma che sin kum som pakomi ten ni mi pa zok hi a oma ka ni in mei chia zok hi a luwa ka ani an lai nat om hle hetia jing lama an boya police nan then dar le thi te hialan om chung po hian Mandalay khopuya hian sipai dal na kong zo an huai hot zel thova health department lama thok tu te education department lama thok tu te te chuan mia tong lama mi pui te nen kong an zo na sale hle thovani voin Mandalay kong zo hi ti dan rang rangin an tia mon then khata thuin hunan lo manga then khata chuan kong puya sipai minong hlai na thalak sticker belin an rap chiam mai boka heti lai hian mun danga chuan bike ne na kong zo tok po an thanem hle bok nepi do khopuya chuan boruwa ka zia om thret ni na langa tukin khan tat kung township lam police mi pariat te chuan CDM an thlop thu social media atangin an soi ti hian nepi do khopuya CDM thlop ta police hi mi somsari an tling thel to ni min chian khopuya po tukin lam khan kong zo ani le a an ni po hi sipai le police lam hian tear gas le rubber bullet mangin an not darani hetian no dar na lama mi somni lai main hliam an tuara hliam tur zinga pakhat phei chu an luwa an kap fuani ome sakain khopuya kong zo po infantry number somthum le pathum pol hole police tenan thet dar ve bok sakain khopuya hen zirlai ten thua hun man an tuma ma se sipai lam hian an tidar ani mita mutu te chuan sipai lam hian kutthla kan nei nual ni in BBC chuan a soya kong puya mi kal mai te po an smartphone te thlengin an check sakta zelani ome mian not dar mai ni lovin in thlenga an uma an vaman tak te po an om nual nia soyani mongzua khopuya po tukin khan CDM kong zo nan huai hot le bok kong zo te hi silaya ka ni in alo bera mi panga chuan hliam na takan tur ni in BBC chuan soi mita mutu te soi dan BBC lamin report an don dan chuan mei che pakhat chuan oma hliam tuara mi papa ni chuan an luwa le an mal puya hliam an tuara ni an kana silai mu te hi rubber nges silai mu tak ti an la ri lo kayin state lam hi kan video masalama khan an fak om thu kha kanan soi luama sipai ne na nin ka ta ka wangin an nam sipai ho hi anin dai bik chia lo nge moni nemin February ni tlai lam khan chungdu khopuya kong zo zinga pakhat chu police nan mana hen mi man chua sak le tura an vakal khom chu police lam chuan tear gas te ne nan lo be ani rubber bullet te pon mangnual mai rubber bullet hian mei che pakhat chu amita ka fu khera amitin khuwa hamto lo mai thayani tin mei che pakhat dang po aba na le abianga an ka sak bok an mi man tak chua lam hliam tur anom bel ta zoka mei che te pa ka mi pa pathumin hliam an tur bok Kajin National Union Paul nga na lam chuan minong hlai na sipai te zinga mi som pahnih chuangin CDM an thlop thu an soya CDM an thlop awangin an ni nen chuan in kap lem lovin minong hlai na laka an him thei nan le mi pui thlop an ni ang buka mi pui lam nen an om ho thei na na ma an lak pui thuan soi midang engemaw zat CDM thlop turan la om thuan soi bok michina lampo aden thei khop mai an khopuya primary school number 3 bula kongzo te chu sipai le police lamin silaya voin antidar ne soyani heng bulvela kong peng te hi civil lam hian an lo dang ping ve ne soyani bok Kachin state phakan lama CDM kongzo te hi
trum ni ngot sipai lamin an ti dara a trum ni nan ti dar nu hi chuan mi puin in hlom khom thei ta lo nia soyani phakan ba ka lungkhin lama kong zo te po an ti dar boka mi pangala yan man ni in BBC chuan soi bok silaya hliam tuar mei che pakhat chu michina damdoi in laman pan pui ngal bokani Chin state lam le kan zo na thak te chen na lam bik yan thlir le thuak teng u voin lam ha kha chanchin chuan mi ti lom khop mai kan hriat angin ha kha kho pui po kha boru ka tang chho ve hle khania tear gas le tui mang te in silai te po me po ni ve hialin khopu yaral ti lok hle khania ma se ha kha lama kan chin u naw te hi an huai khop mai ha kha thalai ming thup tu ti hriat lo te chuan an khopui op tu sipai na ruat ta ka chu lekha an thon ani oma he thui an ma ni ha kha social media lama mu theina om an lekha chuan chu pa chu CDM thlop tur an bei seina te a thlop lawani a ha kha mi puizi nga silai mu tuare mo thina hiale mo tok anom chuan phuba an lak ngei tur thu an tar langani tinan lekha chuan hetia phuba lak hi manlai kan pi pu te hun laya an nam dan ani thu te pon soi hialani ani reng la taka manlai kan pi pu te chin dan thalo tam takha Christian nei na bo ta khania tuna hian ama puje e fatong kam takin atul nei na ur thunga nganiange ti hian chetan lak ve dan tur an thil ve mai ani ti chuan voina ha kha kong zo chu boru ka so sang talo voina ha kha kong zo te hi mun thuma anin then hialani ti chuan chun hu tlai dar ni chhovel thleng kha chuan sipai le police lamin anti boy talova zalen takin boyna om lovin an trin theiani nimin khan ha kha khopuya district level police na thok mek tlangwal mal so ma po sipai opna hnoya na tho chu pathian du zong ni a hriat ngang lowa wangin a hna a chol san ni in ha kha time chona soi bok kalimiu hian nimin lam khan thom wang anei turu view mai khania an fak om kan ti lo theilovang khatia police ne nanan in ep tak mai kha chu an zinga khan kalimiu Bruce Lee an ti mai police te in phen na po pet cherap rap ngam thlengin an lo in phum khania lom lama nui te zarum ruma lunga chedu hle mai boke ti chuan khatia an boru ka so san view ta ka chuan menong hlana naw te ho vo na social media lama adar nual maya hei hi kalimiu chau poni bik lo kan soitak ang khan ha kha le chin state chim lama po a thleng ve thowani an lekha hi official a chhuwa ero ani lem lo tura kanan nga ya official a chhuwa chi ani lo hrim boka mi puiril ru phok lek tur ven na le tang ho tura som na ani rualin anin tho sakna ngai bokila tin an thuziak hi nakina chuan ala thleng zel lowang ti po a soi thei chuang lo bok an thuziak tlang pui min le lin sak tu te hne na tanga kan hriat dan chu hetiang deuh he ni ke lo ngai thlang o kalimiu mi te hi han fiam mai tur kan ne lo o menong hana naw te ho kha kotla ya in arte thi mai turania kalimiu mi te kan ni hi in pu general tong e ya te khrem huna thon tu te kha kan ni hi a khome puiten kan vuak hlum ta kha chuba ka kho pui kan fan pui hi ala ni kha tong e hnung in zui ve nge yang male lo thlir ta cheu in nu pui fanaw te hi an chuak lo to pang Khawvel an chua san chowin kan lakata an him theyang an tiani pui tia takani tin tuna kan soitak ba ka sipai le police in kutan thla ka mian tha chuan an chung te tha ve ngei tur ti te chutianga ku thlak tu te chu an ma ni le an chung te anom na chenin kalemeu mi puite hne na public information pek turani thu te thlengin thuchhuah social media lama a om nual bokani hetiang kara voin po khan kongan zo le hloma boruak so sang lu te ro a om talo police lam hian man tur zongin mian la ve na sa hle ni in a muna om te chuan an soi Myanmar hi aboi te noi zela mongyo khopui le pale township te mun then khata ma ni in opri mai tur thutluk na an siam thu kha kan soi nuala kalemeu khopuya po tu na zet chuan ma ni in op an ni thuan puang ve tarup mai le an puidon chawang hetia ma ni in op thua hi chuan kalemeu hi a masaber an ni mai ome dona drama kha marcelo puang mai se kanti ya
se martial law hi chu a lo hlo om mani hi putra ma khana puang du ta lo ani kha ram chung mi puiten thi le thau pola an nun na da kham mi anan be ta ka chuan sarkar na thokteril ru po an ne sot khop mai voin khan Myanmar sarkar noya Department of Information anti mai noya na thok mi zale som panga chuan sipai dodal na CDM an thop thu an soi vele tabok voin march ni thum hian lekha ziakin nepi do khopuya an office mun puya an the luta ramchung mi puiril runat taka ommek te an muin mi puita na rongan bol na chu an na ani awanga CDM zom ta an ni thuan soya civil sarkara din le huna chau an na an zom le ang ti an soitel bok hetia CDM an thopa wanga vo na emo dan lo taka an chunga thil ti anom chuan Department of Information chu mo phur tu an ni ang anti bokani heng CDM thop tu te zinga hian driver te computer lama mit hiaman nei te news la khom tul tele an editor te chenin an omani kan soi to ang khan CRPH lamin special envoy atana an ruat Dr. Sasa chuan mi puite fuin tuna CDM kong zole malak na hi boina siam zong ni lo ram se du thule mi pui lampo ril russa hal in beng dai ram rama boina siam lo turin acha a soidan chuan ICJ lama Aung Hlaing le sipai te hrem tura athu put lu po ICJ lam chuan an lo pom sakto ani oma maro chu hei hi emotion an lo pom pui ta phota ngai la engtin chiang yan rel tiero an rel huna chawa chiang ang chu hetianga thila kal thei chuan mi pui lam point zai o dam dam tia ril ru sahal lutuk po in beng dai ram apoimo view takang chu tin Dr. Sasa hian tharum zonga thil tilova sipai le police lampo pe hel zel turin mi puya sombok UN lama Myanmar permanent member u chomu tun chuan Aung Hlaing du lo zong takin thua soita dai ti kan video masalama kan soito a soitur min on thon na chungin ataka thil thleng ne na in mil lo lutuk chu ka soi theilo ati kan ti kha khatianga sipai huat zong taka thu achak chhuat tak maya wang khan Aung Hlaing na lam chuan Myanmar ram ta na UN palaya ni na ata an ban thu an chhuwa ve ngal ani kha ti chuan Aung Hlaing na sarkar chuan UN palai tur u chomu thun ai o tur mi an ruat ve ta a UN a permanent member thachang dol tu utin mong khan chu ruat ta ni mase utin mong khan chuan voin march ni thum hian he na atanga ban thua soi Asian Foreign Minister te in mukhom na chu nimin march ni hi khan an triak taphot maya Asian ram te hi zechi rang nei ngai dan rang nei in thui khom an ni deu maya democracy in opram te communist party te democracy ang reng ni silo te anom nuk maya anin pol nuk mai ni hetianga in zom khom pol hi chuan ram pakhat democracy an nei theina na han support view chu arin om chialo tuna Asian chairman na thokmek Brunei sarkar Thuchhuah te hi han enila at toy khop mai India Thuchhuah ang velani le lam in berem thei sen du thu an soi maya tuntuma Asian Foreign Minister te in mu hi emergency meeting ti potlak lem lowa ang Indonesia hi Khawvel democracy in opna mang tu te zinga ram lian ber pathum na ni ome US le India ti lova chuan democracy ram lian berani an foreign minister Retno Marsudi chuan Asian ram ten dan an lo nei sa angin miram chung boina va in rol lo hi anti turani thu asoya lelama chuan democracy kal manga za om ziate a that na te human rights zoma tool ziate dan le hraya poimo na te ramin in opna dan bulpui fel taka neya tool ziate po soin chungai tha ngot theni lo ati hei hian Asian ram ten enge moti theyan nei ti na ko kherlo thei a Chhan chu Asian ram in sui khom ten thuan ti tluk don rengin member zong te pom tlan consensus angai poimo ta thina ni Myanmar ram thua hian eng tika ma zawaya lungkim na consensus hi chu an nei don lo ti chiang view boxia chu wangin Asian ti angvel hi chu Myanmar tan chuan han bei sei ngam chi po ani mel lo view mai Aung Hlaing na ui chau ho hian an pu thu hi an zom ve khopa mi pui aw hla thunei na pum mom du tu in lohum zel hi chu zak ngai turin ni an ti te hi a om view mai sipai lamin an tin zon deuh ber ne lang chu
kan soi to ang khan mi pui lam po hian boina siam sela ti hi ni hei hi UN lam po hian an lo hreru kar maya UN in Myanmar ta na special envoy aruat Miss Christine chuan thilom dan aman thiam khop mai CNN lamin Myanmar chungchang an koma chuta chuan Myanmar sipai te chuan boina siam lova kongzo mi puite hi ti boi luin boina chhuak ngei theinan an chau tu ani atia mi pui lam hian boina chok chuak du mi lovin thattakin kongzo zel se du thua soi bok UN envoy Miss Christine chuan Twitter atangin Myanmar mi puite fuina thu toi te a soi boka Myanmar mi puite u khongain boina siam lo te in omro u sipai lam hian boina an me mi chan soitur dapin hun tha an zong me kani ati ole INP Mizo channel thir tu tenin lo beng war pha le ngei kan be se ye kan channel in lo thir thina wangin kan lo me